no kuvuga ashaka kuraba kuri YouTube batiriwe barakoresha yama decoder yacu za canal cyangwa za DSTV n'izindi za Startimes irakora bane bimeze neza ngira photographe bogerageza kuraba ukuntu babereka hanyuma murabona muravye inzu aha twarahateguye climatiseur mugabo databujavuze yuko databujavuze y'umuntu yicaye ngaha graza no mwanya kuko kubabwira ari we ego hanyuma yavuze yuko kubera yasanze hafutse yavuze ati nari nzi ko mu Burundi Bujumbura no haba atavyuma bikayisha bihari ubwo yambwiye ati jewe nshitse mwitenga nkumva ukuntu harakayaga naciye mvuga ati matete muzaba muri restaurant wundi munsi ivyo hanyuma urumva hari muri salo rero murashaka kubona amaplafond amatara meza byose byestawe n'abafundi bacu uko mubimenya iyi nzu yayibonye kwicapa kujya abandi bazibona kuri Facebook cyangwa kuri YouTube tuko turekana ama projet mashasha hanyuma abibonye acavuga ati none mu bibo karanje kijanye yego ni kujanye abafundi bacu bacha bayikorokerako tumaze kugira amasezerano biraza kwivuga yatwemera ikiganiro hanyuma rero bahige kunyene ibi byose mubona rero n'abakozi ba BMBC babikoze akaba ari umwe mu bakiriya ba mbere binjiye ngaha mwitenga yemeye ko twashobora kugira kino kiganiro ariko ari muri salo murashobora kuraba ino televiziyo byose bikora neza ama interrupteur abakwiye kugira aturagira amajet de lumière ngaha ndashaka kubereka ngaha ndabona ngaha ndashaka kupasa ngiri naryo iro bitatu ndabona aturagira amajet de lumière hanyuma ngaha ayi tuzofatira climatiseur ndabona ko twasigaje aho bazoyicisha n'aho bazocomeka umuyaga nkuba wayo donc alimentation mu by'umuriro kugira ngo inzi ikore neza hanyuma ayikora iyi nzu kayitanguye nyeneyo atari ngaha mu gihugu mugabo amaze kuza yaratangaye tujanye tukameka tuti iyi nzu yubatse abafundi nabi wacu baba permana n'ubundi hagati gica amatara giharaba ari telefone baba bashitse sicyumvikana hanyuma akabona imiryango ikorwa materiel ya BMBC ajya ari mu gahahe sivyo hanyuma murabona ko indari nziza kandi hari cyo wigaye oya n'ukuri BMBC bwabo ego birashoboye okay urabizi gishoboye voilà reka rero undabereka ibindi bintu nge biba bihambaye aha ni muri saramanje murabona iyi ni salo nini cyane mugabo none umuntu akeneye kuja kwiherera bisha bigenda gute sharinda kuja mu vyumba hari aye indani ari nk'umushitsi naha abirekene kwaja mu vyumba cyayi kwari ko bigenda gute ko inzu ni nini kwaje tumubakira isale dobe ahantu bakarabira ahantu hari toilette bashobora kuja abantu muri salo ifise lavabo cyo aba diaspora bita sink canke ibana ifise nikiyo murabona muri iki kiyo murashobora kuyibona mwebwe nyene ndashaka kwatsa amatara yije canke iyo hatabona neza canke nkagikoresha caka sivyo hanyuma bafise hantereka n'utuntu tugobere akanaga komba ashobora gukoreza amazi agira hanyuma iyi ni sabuni twatwara biteguye kuburyo ashobora guca afata iyi sabuni agakara kugira ngo ugende neza hanyuma ngaha hariyo imashini turase n'imashini ngaha yitwa chauffe-eau turase imashini yitwa chauffe-eau ngaha ituma igihe baba bakeneye amazi ashushe bayaronka bitagoranye voilà hanyuma turafise kandi imashini ngaha afirimye ufata amasanamu muyibona ni imashini ishusha yumutse intoki murabona iyi mashini yumutse intoki mwana meje gukaraba ndashaka gushangira nkuku murumva ko nk'uyumvise ko nakanye ikigabanya umuriro impa voilà hanyuma turafise ahantu haja hagenewe esime menga mwita abanyamerika bari tower sinze hagenewe esime kubera inzu ni mu Canada ni mu Burundi yahora muri Canada yimukiye kuba iwabo rero hagenewe esime hanyuma akafise sale dobe rero nziza ngaha ariyo yiyi imeze neza ifise n'akantu bashaka gukoresha kugira bashase amazi igihe donc murazi nk'abayisilamu nk'abamiziruma murazi ko bakeneye
kwitunganya bahejeje bacakoresha hena kakapare hanyuma voilà kabase n'itisha ryo kugira heme basa na hari udupapier kugira bashobore ku nazo nyene kwifashisha igihe bakeneye kinakiriya hani muri salle de bain yo yo muri salle yagenewe salon salamanje n'abandi bose bakakorera canke abashitsi biteka bari muri salon bacakoresha ngaha kubera bidakenewe nta dushe murabona twashizemo kandi ntihagutse cyane kubera usanga espace bisaba ko tikoresha mu bindi bintu voilà hanyuma hari cyo ngomba bereke ngaha ana akondora amatara aza muri ino nzu ana akondora amatara aza muri ino nzu voilà hanyuma hari naho databuja akorera kubera yimukiye mu Burundi aba mu gihugu asanzwe abamo rero hari ibintu abana yakora mu gihugu yajavamo akorera online rero iyi ni ofisi ya databuja arafise ahantu donc hakorera barana atarashita n'udutara twiza bashaka kutubereka aba photographe voilà iyi ni intebe yiyo naka intebe nyene y'umutama yo gukoreramo agafise printer afise router tuma internet iguma ikwiye byose n'abafundi bacu bestaye murabona ko atabitsinga mubona bizunguruka hariya byose twarabyestaye mu mpome kuburyo inzu iba yoshe kubona voilà none inzu ishise isa neza nkuko murabona rero kubera ya banki yacu dukorana na BGF murabona ko acagira nawe ikinyamakuru ca BGF murabona ko BGF niyo banki rero ituma dukora ina migambi donc rero twacetse nabwo tumushikiriza ikinyamakuru ca BGF nk'umukiriya wa BGF biciye kuri BMBC ijya banki ituma twubakira abantu amazu ku madeni igihe bakeneye ko tubasahiriza none inzu ifise isa yakakamuku ikayifise mwana ifise imiryango myiza cyane nk'iyi twakoze ikayifise amasare de bemeza kayise salamanje nziza kandi hari ikindi kintu iruze ya gusa mashobora kutwereka muri cuisine nawe uri muri ahajana we kumbe sigazi ibintu urumva inzu yitwa kijambere itagira kitchen niyo bari inzu ya kijambere sivyo reka rero dushobora kubereka mu gikoni aho yakamujara umuryango wiwe bakinjikira ifunguro voilà ari mu gikoni lakini cyo twubatse kugira ngo bazoze barikoresha voilà murabona ukuntu hapanze kino gikoni voilà aya n'amashiga aha n'aba bogereza ibintu ubu n'ububati batereka n'ibintu ubona ko harimo imfungurwa voilà murashaka ko ari igikoni iyi ni frigo yo mwita freeze sinzi umenga mwita freeze iyi voilà ibi byose bigatunganywa n'abakozi ba BMBC ego cyane hanyuma mukigije kwa getra babwira mwana ko ibintu ari byiza inzu itagira igikoni ntiba ari inzu ya kijambere inzu ifite igikoni kimeze nabi ntibiri ya kijambere mwana ko ibintu bisa neza bikoze neza nta kintu rero abangaha avuga ngo ngiyo mbamba ngo muri Canada nta kintu iyo yovuga ngo ngiyo mbamba ngo muri Canada ngo bafise ngwiri oya arafise voilà arafise ibintu byose nkuko nyene umuntu muri Canada mu nzu nziza muri Canada aba bifise isaro nziza salamanje nziza biro nziza amatoilette meza bikoze neza kubyo bwa kijambere akafise igikoni ciza rero ibi bikoze kuba byose munye ko bikorwa nakoze ba BMBC niko twikora bino bintu byose ndiko nabereka iyo je material yacu urabibona reka rero ngaha turafise mu kigo inyuma y'inzu hari niho bashaka kwicara mu kigo inyuma y'inzu bagateramira abanye nafise na baraza kandi inyuma y'inzu abona hariya niho bategura imfungurwa n'ibindi twabiteguye abantu bashaka gukoresha ivyombo batakoresha mu gikoni urabona iburamwebwe ibintu byose bikorera mu nzu mugabo ngaha turashaka kumuha umwidegembye kuza gutekera no hanze kwera hano hantu haragutse aha muri ko turi mwitenga BMBC Homes tenga umugambi watanguye mu 2023 nko mu kwa kane n'undi kwa kayitangura reka rero ubu nta bindi no ngano vuga hari ikintu ntavuze
oya ibintu byose mwabivuze mwabyerekanye ego hasigaye ko tubazanye n'inzu nawe hama agira icyo atubwiye reka ndamaze ko twereka kabiri sale dobe imwe ibona intuzeya reka rero batwinjize rero muri sale dobe zo mu vyumi ndani mu mazu rero byabanye n'inzu rero turakuntu twabitunganje sivyo urakoze voilà bane imiryango ari myiza ucinjira no mu nzu na dibois nyene ibiti nyene by'ukuri ibintu naturel ibiti bibyesha no kubona kandi inzira yagutse nta hantu hari ubuntu buto buto voilà bashaka bana abafilima bakabereka tugara umuryango ubugahera umuryango shaka bana yatwereka hari niko umuntu habona avuye muri salon kaja muri salamanje biro ngaha kaja muri salamanje murabona umuvugizi w'umukuru w'igihugu murabona umuvugizi w'umukuru w'igihugu ariko abishikiriza ubutumwa bw'umukuru w'igihugu aha turi muri twitevye y'u Burundi voilà nimava mwibaza ngo ndi buraya ndi Bujumbura sivyo hanyuma rero ubu ndaza gusubira kubereka gusa ikintu kimwe ubwogero bw'abanye n'inzu babumeze hanyuma cha tuyagare na nyene inzu ibazo twashatse ko abayagira ko murakoze mukanya wa mwanya washitse ubu nicaranye na databuja nukuvuga umukiriya wa BMBC muri BMBC Homes Tenga mu nzu yiwe iri muri BMBC Homes Tenga haraciye igihe tuvugana ku mbuga imbere yuko baza kwinjira inzu yabo twawubakiye muri BMBC Homes Tenga batuguriye rero sinamuvuga byinshi no twazwanya kwivuga nk'abafundi batse no nzu reka rero kubona nyage nawe kugira mutahure kumbore adadufasha mbere no gutuma abandi ba diaspora batarajijuka canke batinya guhomba bariko barinvesta mu Burundi guhera ubwoba afate kuri kano karorero ka bino biba vyiwe byashe kuranka neza rero jene kije ko ndikwa David Ntamakuriro nkaba ndi umuyobozi wa BMBC nkaba ndi kumwe na Caritas umwe mu bakozi benshi dukorana muri BMBC hanyuma umushitsi rereka umukiriya niko turabashitsi uko turi mu nzu yiwe nabanje kudodora numva twe tumaze gushikiriza inzu umuntu burya ntupfa kwinjira banza kudodora mugabo kwa twege dufitanye imigendane mizana nawe n'abandi bakiriya mbere mwabonye ko yatwemeye nuko tuberekana n'ahakorera akazi naho n'ibikoni urumva byerekana ko adufite confiance mugabo hari yandi makuru koshema ko yivugira ego mushingana mbega hajya mitwa bande murakoze kumbaza icyo kibazo jewe ndi musaza nitwa Samuel Yankunze ndashaka ego hanyuma mwatubwira none Samuel yankunze ninde jewe ndi Murundi ego kavukire yavukiye mu gihugu cyacu cy'i Burundi nkunda cyane ego ariko sinagize amahigwe yo kukibamo ko biturutse ku kibazo bitandurutseho mwese muzi nabaye obligé yo gusohoka igihugu nkiri mutoyi cyane nasohotse ntanashaka navuye mu Burundi muri 1972 ego ubu rero nyuma y'imyaka 52 ndi nyuma y'igihugu naravuze nti ndashaje namaze kukuruka mfite gusubira mu gihugu cyanjye cy'amavukiro neza cyane nuko rero nashoboye ego cyane ngo tubwira none ugihe umwanya wana mwavuze ko bavuye ngaha mutarubaka n'urwanyu none mudufasha mukatubwira kuva muva ngaha mwaciye muja kuba mu gihugu mwaje muvamo canke byagenze gute nimba atari banga ari banga naho turarengana no ya ntabanga ririmo kuko nta n'umwe utabizi yasohotse mu 1972 nja mu gihugu cy'u Rwanda nahabaye imyaka 22 ndi impunzi nk'abandi nk'izindi mpunzi zose twari kumwe narakora imirimo myinshi narakoze muri company yitwa SGM nakoze muri company yitwa Observatoire Beto iyo company yarubaka no ngaha mu Burundi hari ibintu yubatse
no mu Burundi yarabyubatse no muri Kongo yari y'ababirigi ndibaza yari y'ababirigi mubakiriza binini binini ntiri ya hotel Merdier Kigali yego turimo mu bayubatse hariya mu Rugwiro village Rugwiro turimo yego hajya president korera yego mu bahubatse okay twege batwigisha kubaka abangene batwigisha batubwira ama societe ya izikwa za Mercedes Western Beton n'izindi zubatse aya mazu ya za NSS za Societe n'ibindi nivyo bandanya ubwo rero maze kuba muri iyo Western Beton bubatse iyo Merdier bubaka barage yo Mukungwa bubaka village Rugwiro bari barangije imirimo yabo kuko hari n'abandi banyarwanda baba entrepreneur bashoboye gukomeza iyo mirimo je rero nahise ndahava nje gukora muri ambasade y'Abanyamerika n'abakora imyaka 10 mbere ko sohoka muri Rwanda yego ubwo maze kuvayo araje ninjira mu gihugu cya Tanzania nk'abandi bose ko bavuga nta gihe gito ndamanuka Iharare muri Zimbabwe nahabaye nk'imyaka 2 ntegereje ko amatora yo muri Afrika y'Epfo yasimburanya Mandela na Thabo Mbeki ko arangira ko ntabwo twari twizeye umutekano ko badashobora kongera kurwana tubona biratunganye ubwo rero nibwo nava Iharare muri Zimbabwe inja muri Afrika y'Epfo naho nakoze muri Ministeri ya Home Affairs ndi umu interprete w'Abarundi n'Abanyarwanda n'Abanyekongo ndabashirira iyo bashaka kuvuga mu Cyongereza kuko nari bisobanukiwe hanyuma niho nahise profita saba resettlement bampa kuja muri Canada ubwo nahise nja muri Canada mpitira mu gisagara mbese ni nkayo capital ya Canada Ottawa n'ubu ndinze ngaruka ariho narindi niko numva haya ngo uyotanga ubuzima ngo za Toronto za utanguze musanga buzimvye gose mwahaba ego bwari buzimvye jewe kuko nkunda navukanye amahirwe n'ubu urabona yasazanye yego n'ukuri turi mu nzu gitangaza jemo n'umenga ndasazanye umenga turi buranyene bandanye nageze aho muri Canada nkora mu kigo nakwita ko ari nk'icya OBN Agence du Revenu du Canada yego naho twinjiza imitungo kuri kwa OBN ubwo rero niho nahise nkora ubu nari ariko nyirangiza ishuri nabanje nkora muri Bell Canada nayo ni yitanga amateleviziyo amatelefone internet aho nari nyirangiza ishuri hanyuma urabizi biri mu gisagara ubwira gute bakako abandi barubwira ati hanga hariho bahimba menshi numvise rero muri Canada Revenue Agency hariho bahimba menshi yego ubwo nahise nsimbuka bariyonja baranyakira ubu rero ndinze nkukuruka aribo nakoreraga hagati aho rero nkamwe mu kintu abasore ndanabibabwiye rero mukabere witwaranye nuko bakukuruza je ntakazi shaka niba ntarose ubukungu mu gihe cyaje ibyo bisigara n'abarekeye abakiri bato n'ibige barasindana navyo niruhukiye nazanywe no kuruhuka no kujya nicaye yego cyane rwose nakazi shaka birumvikana gose narakoreye igihugu ibihugu mbere byinshi yako n'imigabane myinshi za Afrika za Amerika n'ahandi yego cyane urumva rero ntabwo ntakazi shaka rwose ndikubesha nego cyane hanyuma rero biratungurutse urageze urakoze ngaho harageze yuko rero wifuza ati jewe aho nakoreye abazungu nanje hariya bwose abazungu muri bihugu byanyu bicanze bacanze aho nakoreye bino bihugu reka rero nanje mbere nigire aho nataye ubuzoke nibyo nabitekereje uko nakora nayo nama numva nagira nk'aba basore bacu n'abany'inkumi zacu bugibonye ukuze ukagera ku myaka 40 ubuguruguru jugunya ushire hasi uhita umenya ko mu myaka 20 iri imbere kurikira uzoba wicaye tegura rero iyo kazoza yawe uzobugeza handi yankende ikutuka musigiti yaho ricurira bandanye ubwo rero niho nahereye jewe ntangira kuzigama deje natangiye maze kugera mu 35 sinari kuko nari mfite abanyamerika twakoranye bagenda bangiriye nama ko niba bari ko babigiye bo burazi cy'imyaka barazi ko bahera barazi ko ngo ntabahebye bose barazi ibyo kuvuga ngo buri mugoroba ugiye muri hotel urajya muri hotel pia gose kandi mu Burundi ufite amaboko ushobora kwitekera igitoki ushobora kwitekera igijumba ibyo bihagarika yego cyane ukemera ukajya ibyo witekeye
ariko muba mushahara wagize ukavuga ati nagenye nka 10% buri kwezi zajya bita aja muri navuga nka caisse d'épargne yawe bizagera rero kuri 160 ubu ufite amafaranga ahagije yo kukubakira inzu uzakurikiramo nk'uko nabyana byinshi ubwo rero kuko ibyo byari biri kuri gahunda imyaka baranzi ni mu mwaka w'ibiri n'ukurutse nibwo rero nashakishije uburyo bwo kugira ngo nazigamye noneho nubakishe inzu yo gukukiramo mu gihugu cy'Amajyepfo neza cyane usubire ubone bene wanyu bajya bamwe mwatuma ngira turi gushikako yego hari turazi no turabibwira cyane yego cyane hanyuma ucavuga ati ko niteguye rero retraite ikamistanda namaze kwipanga ngo rero mbaho nshaka kuko haba muri Canada birakunda haba ni mu gihugu cy'abavuzi n'ubu tuvugana nsize inzu yanjye muri Canada neza cyane ngira kutubwira igituma wahisemo ngaha ari twabishikako ndakikubwira nacyo oya mugabo ico kandi kitubwira kubera ikintu utace wiruhukira hariya muri Canada hari amaparike d'attraction n'ibindi bintu birutangaha yewe kuva na kera numva nkunze kugaruka mu gihugu cyacu kuko burya ngo wambaye kirezi ntamenya ko kera sinzi umugani w'ikinyarwanda zizi ko nabusobanura mu Kirundi natwe uko nyene voilà wambaye kirezi ntamenya ko kera ngo turi hano rego sa iyo tuvuga ngo cera ngo cera ntamenya ko cera kuvuga ngo cera bandaye ubwo rero yewe nubwo nagiye mu mahanga natekereza iwacu kuko iriya mu bihugu bya Canada aho narindi ntushobora kubona agatoki nk'igitoki nirwa cyane ntushobora kubona ibyo kurya fresh cyane cyane nk'imboga udutore tudushaka tukiba mu murima imisoma mikubi isombe n'ibindi nk'ibyo iriya kugira ngo uzabone agakeke kashikari akarakora nani irahagera ivuye muri Kongo ariko ntabwo ujya ufite akanovera nk'ubari wacu yego cyane kuva nakera nakunda igihugu cyanjye ndavuga nti ndakora ibishoboka byose igihe cyo gukuka ukazahita ntaha niyo mpamvu rero nari namaze kwegeranya amafaranga ndavuga nti nshakisha unyubakira n'abajya no kunyura kuri bene wacu ngo ndabatume bampagararire bose bakabitinya kandi nanjye nari mfite amakuru mabi nabwiwe n'abahemukiye ntabwo je ntawe wigeze amemukira n'ubu ndabyishimira cyane bo barubakisha ngo bakava i Burayi ngo baje kurera amazu yabo bagasanga bakabereka fondasiyo z'abantu abagabo bakagenda bakimya inzu bagasubira abandi bakabereka inzu yawundi inzu muratobamo cyangwa se niyo yavuga ngo rebamo ariko atari bwe bagiye barafotora ubundi arimo rubakisha ati ngiyi wawe yaza ati nta nzu ufite muri iki gihugu yego cyane ntugire n'ibyo uvuga hariho abatubwiye Mutama Samuel baciye bahitamo gasanga gero bakikampara bakubaka za Dar es Salaam yego kubera aho urumva usanga nivyo no kubaka cyo kimwe mugabo bakavuga ati twege ibyo mu Burundi abantu bose bengana basuma je navyo nemeza ko mfata ko ahantu hose usamaye no kwiba cyane ukagaza ibintu ahantu batabishoboye uretse ko nanjye niyo bambwira ngo si no mu Burundi kubakisha baragoye bariba byose nabyemera cyane oya hari n'abo twabana ariko bo n'abanyarwanda s'abarundi bampropose ngo tugende Kampala ngo ni inzu zihendutse ushobora kubakisha inzu ko mu mafaranga make cyane nabamwe n'igihe Kampala nabishaka nabaye mu bihugu byinshi ahatari wanyu si wanyu ngene kwitahira ahantu yene iwacu ubu harabamajije mvuga nti urihe ndi wacu bejo barabizi ko namaze kugira ivyo kutana kuongesha impapuro ngo no maviza n'ibindi ibyo nabihebeye abana n'abuzukuru jewe naracose kandi mu myaka 50 niri hanze yego cyane bo ubwo rero mudesida rero kugira ngo mwubake reka mbese nite ndubwira aho gusubiza ukuntu igitekerezo cyanje cyo kugira ngo mwubake ndafite umurundi w'inshuti yanjye yitwa Minani Jean yabaye hano mu Burundi yego madamu we niwe yatangiye kumbwira iyi company BMBC ngo ipare ko hari umudamu ukoramo ntawe nzi ariko bazinanye ati rero abantu ntibivunika hari company imwe yubakira aba diaspora mu Burundi n'aya makaritsiye ya Gahahe quartier zia za Miroir niwe yatangiye kuzimbwira yatenga wani yanayimbwiye ko ntiyarayizi ariko Miroir na Gahahe yarazimbwiye bon sigara rero nduwo gutuma bene wacu bandebe muri Miroir bambere ndebere no muri Gahahe ngira ibyago rero kubera mikoro make
miruwari sinari kuhashobora bashaka ko hubaka inzu zigeretse gahahe naho ariko ukiri ngaho yego kubera ibyo warondera biberanye no ngaha mwitenga kubera iki sinshaka esikariye ibereye ikimuga yego ikintu cya mbere nebite ko nk'iyo nari mfite muri Canada bafite ama etage 3 umva rero kugira ngo ube nta ascenseur ufite uzamuka ama etage 3 uri na basement iri kumwe byari vune neza cyane numva nta nzu hanyuma ngaha mwitenga turi haraturiye yo bishimisha hari imodoka urumvirikira ngo uretse niyo modoka nta n'ipine iratwika kandi narahageze usanga abaturanyi bose turi kumwe nabibacuza ugiye kukubwira la majorité y'abaturanyi nabibacuza none igihe kwaza muri 2023 gutangura umugambi yego ubona hajya twakoze ko byinshi cyane warabonye amakamyo amengana Burusiya buteye kirende yego twigazana amakamyo kugira ngo ukore biriya kugira ngabo rero abantu benshi twabwiye ko tubari kwa gisagara hiki kinini ya bavuga ngo nta muntu ngo nta babayongira ngo bari muri diaspora kirumvikana baratangara bivuze ko basanze ababanyi n'ujya abantu benshi je nasanze ababanyi b'inshuti zanjye n'ubu dufitanye ubucuti n'uba ndimwe dusurana yego cyane njiwabo nabo bakaza oya haranyoheye cyane kandi ikintu nacyo mubwo mutarabona ko mwe ndi muhaba ntabwo muhazi yego muri Montpellier naho nari naracumbitse mu Carama hano ntabwo hashushe nko mu Carama hano harakayaga iyo nigara muri rare gose ntabwo mu ruhari ntabwo hashushe afite akayaga gahaye wahasanze ababanyi yego wigeze no kugikomozaho ngo kubera ntarashishemo climatiseur navuze none ko numva hadashushe ndabuze n'iko ariko ndabiteganya ku byo bitezagira mu wadana ntazishisha no kuvuga uti nimba nk'abandi bose bo kwihenda nk'umuntu yifuza kugira retraite mu Burundi angana mu myaka yawe abari muri Canada ari Buraya ari muri Norvege ari muri Bufaransa yakenewe ahubwo kuba atari ati natumbere mu iteka atarahera kubera yuko ari ahantu heza hasumba ivyo bindi bice biri hasi gusumvya n'ubu bashaka kuronda muri gishinga ntaye nyaki azomu nshakishe ndamuhere nimero ya telefone ampamagare ndamwibwira mu wakwandi banyeho rero kubanje kugushimira burya iryo jambo n'umwari impaye ariko nagihaye mubabarire mbanje gushimira gose BNBC yego nk'ubu no guhakarare narazanye abantu bamanikiye za portemanteau muri chambre muri machambre y'abana yakubise mu misumani iragonda mu hino biranga ko yinjiramo n'iyinzu isi mirimo amatafari abyubatse n'amabuye oya ntudushakishe ntayo wahuye muri Canada iwacu bubakisha ibyo baha ntabi bisiga ati ubwo bwabateye imisumari niyo burasa ntabwo bose muri byo ngo kubabesha mugende mubaze n'abo bose bari mu bankorera ya Panasonic n'iki no kubita mu musumani baratambo ndakwati kazo kimwe yego ariho amazunga aye n'abadiaspora barabizi za Canada bari za Amerika yego abantu bakanga mu Burundi ugasanga hena hajya ku matafari amamatusi amayimidite nabuze nabo bari bayibona ibyo nari wowe ubona gute ahantu mwitenga wibera muri BMC homes hari urabona ko atuse umenga rega wowe ngiye kumenerwa ngo utaruze ko twararangije ariko ngiye kumenerwa iyi nzu uko wubaka uko wazamura iriya jarubante y'igihugu barimo bafotora wanyohereje abantu utazi nibyo b'imijyana ndabikubwira abantu utazi uvuga tere iyo dukora amakosa bariko batuyamye kandi ubu hano nzi neza ko iyi fondasiyo yanjye ifite roofing zitatu zigerekeranye hasi yego hari ibyo wibaza ubwira zigerekeranye zo kurwanya iyo imirimo yego cyane ubu rero genda gukurikira wowe utabizi ni ukuvuga inzu iri umutse womenya zabatse womenya iri mu bwaraga mana yanjye ibyo ntabwo wabwo bimifitiye urakoze cyane ikindi cya mbere nacyo nagushimiye njyewe hano mu itenga twavuye iriya muri Canada duperereza koko njye sinari mberetse Burundi sinenda nahazi ahandi mu Gatumba barambwiye kugira wowe mu Gatumba
wanze ugura ubwato mbere yuko ubu hubakishije utari mu bwato mbo ndavuga nti rero ndabohereza nimugende kureba ko hariya amazi ashobora kuntera barangara nisati basi yagutera mwiteme tini mu nzira ije ku musozi vraiment ntugire ikibazo n'amazi azagutera ati kandi abantu bashobora kubandanya mu banyamugabane noneho bamaze kubibwira gutyo numva ndishimye ko ngiye kubakirwa ahantu nta bwoba ndi bugire bw'uko amazi azantwara inzu waraciye no mu gahari ndaciye mu gahari wabonye hari ikibazo cy'inzu rero haba ntacyo ivyo ni twaje kuraba imbere y'uko projet za gahe za ntenga za mirware zigira kirumvikana ariko hari abandi bapfa kubakisha icyo kintu batagitekereje mwene bakamubwira ngo mukaja ngo mu bategetsi ngo mukaja mu bategetsi ngo mukirenga ngo mu bategetsi cyangwa hariya utaragura n'ubwato bwo kuzakwambuza ngo muneze mu gihe ushobora kwinjira muri iyo nzu yawe ibyo ikibazo urakoze cyane hanyuma rero urakoze ibintu byinshi byerekanye ukuntu jene badakomberengera ngo abakiriya ariko atwumviriza abakunzi ba BMBC ngira ngo cyo karondera barakimenye umukiriya acavuga ati ibintu nasanze BMBC ikora nibitangaza inzu ikomeye nziza mbega abana n'umuryango bashyize muri Canada inzu ndibuka hariho bamwe baje ngaho turiko turaheza barayibona ubwo tumaze kuyinjira bakayibona yarafoto iragenda kubita umwana muri Canada afite abana 5 bubatse abakobwa 2 bafite abagabo n'abana babo n'abahungu 3 bose barubatse bafite abana bakurikirana burega niyo ukiyubaka nayikurikirana buri munsi hari abaza kwifotora wowe utabizi bakabinyohereza kugira ngo ndebe neza cyane okay banda cyangwa se banda gato noneho rero maze kuvugana nabo bene wacu bashimiye Charpente bashimiye isi iyi ngiye kuva muri fondasiyo n'ubu ufite umugabo ari hano hakurya akora mu bintu bijyanye na internet umukwe mbese n'umukwe wa mukuru wanjye ubwo yageze hano niwe yambwiye ati jyenye umupira hano inyuma kuri iki gihugu iyi nzu yatangiwe ndeba fondasiyo ati twaravuze ati ariko uyu muntu niki ninde ati inzu yubatswe na sima apana kuko wakugavuye nkabiriye abandi bafundi bakoresha bagafata wamenga uratuhagarariye wamenga uduce byose ndabikurikirana n'umutoshyi urakoze cyane urumva rero shima kandi neza vuga bo baraporo yo gushima nanjye urumva sinarikuvuga nciye nibuka umuntu twakiriye mu nzu ryari ava muri Amerika kubera corona yatumye ninzu ni etage gitskata ndabyumva ntabwo ari kimwe we ndabyumva umudamu we yarashitse aravuga ati abana biyo baravuga bati papa harakana abanyamerika bavuga ngo da abana barayije ngo da iyi nzu tubonye kuva waguriye amazu muri Canada hariya baba muri Amerika muri leta za Oregon hariya cyo gusanga nka Amerika state yose tubise nk'abakiriya ati iyi nzu uburara umutama cyambye ati jembere n'abana banje barabaga mu ndi batakunda buke yambye ati bose bavuze ko mbere batazabarinda ko ndabakasigera batazabarasimbara rozaganya n'uburyo gihe kibatindije buze kubakira bagiye kuza kandi inzu bayizi nk'umuravumba urafotora ukabahereza ngo yango kugirira hanahirana bose ngo show me the kitchen ngo ntabwo byari gushoboka ngo ni bumva image y'ukuntu ubu bashobora kubaka inzu nk'iyo bakora okay ndagutani nkuru uravye ko hari aba diaspora ababaza Australia bajya tubakira za Canada za Iburaya ashaka kwinduka nk'abadango mbega ona nk'abahunze babaza za Tanzania babe nkaza 72 nani Tanzania dahazi nawe baravunitse nyene ni birebire baciye ni birebire urumva bashaka kutada mbega ngo mu Burundi ngo zanzu ngo zisenga amatwarete ngo bicara ngo cyo ndamanzi ngo tarabuze gushikayo ego nazo wewe rero hizi bite anwa wewe rero maze kuza muri nzo kuzagirimo urashakishamo air conditioning kabiri nk'amatara ama television internet kabiri nk'amatelephone n'ibindi byose aturi urumva umaze kubona ibintu abantu bamwe ego biyumvira ko bitabaho no mu Burundi okay ngiye kukubwira karusho nashimiye iyi nzu kuruca niyo nari mfite muri Canada yego iyo muri Canada ntureba nk'uko mwatekereje
abantu b'abisilamu kubahiriza idini ryabo aje gusura iwawe hajya ku ruhande rwawe se hari akantu upuriza akitunganya kubeza igihe ari bugera ahantu akarabira n'ibiki ako kantu muri wese zibura intege no kubesha nazo kariko nanjye nageze hano ndimo akariko nakaki abandi rero baje kunsona ati atarika ngaka ati unabatarabisilamu hano mu abakoresha papier hygienique ni bake ego cyane bakoresha ego cyane naragashimye bibyo kugira urakoze cyane ego cyane okay reka tubana yere n'ikirago gusa urumva navuze ubwa mbere yuko abantu dukorera abaca b'inshuti bona twemeye twatembera inzu yiwe Samuel yamunze byerekana ko turi inshuti kandi inzu ayimanzemo nk'amezi angahe mwabonye n'ibintu mashita atera mu rupangu rwiwe babonye ko byakuze bisigura ko iyi nzu yaramaze kubona ko yaramye natwe ntitwabavugishije akinjira ko nabanza iraremo abanza arabe ko niwe twaramuhenze nimba ari turakirabe kandi icyo nakumenyesha cyoco burya ntaho twagiye nuba akantu koza nayo njyewe n'abafundi bari ngaho gufasha utuntu bafunga neza burya turi kumwe turi umubanyi wacu dukeneye gukora ku rutsinga no ku biro ko ndahazi neza cyane reka burya abujya nohereje baje ku biro urabizi ko baje kuza batatu umugabo umwe w'umugwizatungo w'inshuti yavukamwe mukuru wanjye mbona ko ari nk'abakuru banjye babiri cyangwa batatu bo nari n'abatumye mugende mundebere ko iyi kampani aho mu Burundi baho itaba ari icyuka murabyo bijyanye atari umuyaga umuyaga kitari kitabaho kubera ku mbuga urashaka gukoresha amasanamu ukereka abantu ko umufundi akomeye ko nzi kubaka kandi ubaho ntuba bo ubwo rero tubibonye gutyo ndavuga ni rwose jewe ndemeye ibintu bikoreye abantu ngo amafaranga ntigewe ndayamuha twagiranye amasezerano namwumvise n'umugabo ntabwo yazakwimuka mu Burundi ngo kiraro cyanjye navuga nta n'inzu ikomeye irimo ati ntabwo ari mu Burundi muri izo ati societe nka BMBC ifise imigambi ya mirongo amajana ntiyagari ku mutima kubera project twari na je waruzi ko jewe na mbere ko dutangira na planeje ko maze kubaka amazu 60 y'u Burundi yakubize byo karakana wala tukato majana mbere nande ko mubwiye umena ndabona nibise narinzi kumaze kuzuza amazu 60 urakoze cyane uvuze n'ikintu rero abantu benshi cyangwa kimaze kuva muri demere dukora nibyo gushika muri 2020 yego twari dukora amazu mpangu z'abantu nibyo mugabo rero twazanye ibigwati birimo turiko burara hafi ibihumbi urabona burara amajana abiri ariko burahereza ngaho Bujumbura harimo inzu zanyu harimo inzu tumaze kwikweka abakiriya harimo inzu zo tubereka mu minsi ikurikira rero tumaze kwaka amazu menshi niyo munanyisha za biti bitoki turiyo za Rumonge turiyo kandi benshi n'aba diaspora rero urakoze ikintu gikomeye cuje gituma navansa mwari mwaratuzigiye mwashumura imiryango muratwakira ngaha n'abagenzanje tuko twagira ibiganiro hanyuma ari nashaka kuvuga rero mwatumenye biciye ku mbuga abantu bavuga bati abantu bamenye ku mbuga mugabo uravuga ko mwagize ubushakashatsi rwose wo kwibira agace kabifuza gutoza BMBC bataratubona ubigenza gute kugira nabaze babimenye jewe uramuko nakubwiye ko nagize amahirwe nkamenyana n'uwitwa Jean Minani wo mu Burundi ari muri Canada yego bumvise ko ndimo nako kugira ngo bamenye ko nubaka bakuye ku muhungu wanje witwa Norbert ntabwo ari uriya Richard abari babwira ati rero papa arashaka kubaka ibijumbo bo ngo arimo mubwira ngo amakartier za Kigobe ntagiye se bakubwiye ko nitwa Buyoya ko naje ko mu Kigobe rekada nishaka inyuma y'igihugu kuko iyo ugiye nyuma y'igisagara uri umukuku baba presidentiel ahantu gutekanye mutwe nk'ubu je ndakoresha mbyuka saa 3 numva mu gitanda saa 3 z'amanywa none se nta muziki n'abanye n'abantu b'abakadre batekanye nabo b'abanyacyubahiro biyubashe vraiment ikintu cyarashimishije nkaba nshaka ngo ndabashimire ukuntu twizeranye ari wowe waranyizeye nanjye nakwizera ariko gihe cyatumye nkwizera nuko namaze kundeka nakurangije muri byose ukora utabizi ngambira warungitse igikosi cy'umuryango harimo nabo bidatunga baza ku biro hari n'abandi batara mu muryango utaruzi kari bo ubwo rero nkaba nashaka ngo maraye amakenga bene wacu abanyasipora cyane cyane ntihagire ngo haze twebwe
nta mirimo tuje gukora i Burundi kuko tuje gukukuruka nkaba nagira inama bakire abasore n'inkumi vraiment bari muri Canada bari muri Amerika iyo hanze ko narabaye nta namwe ntazi uwumva yifuza kubaka cyangwa kuba ambwire jewe anyureho nkaho niyatangira kuri David ambwire gende mubwire ikiza cya BMBC gituma ufite kubaka ubanyuze icya mbere bakoresha ibikoresho bigezweho bikomeye atari fake kuko hari izindi nzu uja kureba ukora kuza rutoki sima yose gahubuka niba bari banze n'umucanga niba ari umunyota basizemo ibyo ntubimbaze ariko niba bayifata n'ifu y'ibigori niba bayifata n'ifu y'ibigori ntubimbaze ariko itonzi yiwanje n'ubugenda uzane bire ndakizi ko ariko bakita n'umundo nta buto kiratomoye murakoze cyane ubwo dore abadiaspora bose bifuza kutoka invesisa bana mwege maje muri retraite ubwo uravuga ati nk'umukiri muto afise amateka kuvuga ati mu Burundi ntatse ufise anyureho gose ndayamuna ace muri BMBC hanyuma wavuga ati David mugabo muje ku kazi yego mwasanze hapanze gute mwasanze bijya bintu naga company BMBC canke ni societe yiyemera twebwe wibuka mbere yuko tubonana nawe twari twaje nabigwije niyomboye nturamenye ko naje kubiro ahantu kubiro no kuri inzu umuhungu wanjye ko twakoze groupe abari munzi muri atereka papa wanditse abona sinshubije warasubize atereka papa yamaze kuza yubura vuba ndavyibuka abaranditse bari barangije imirimo yabo kuko hari n'abandi banyarwanda baba entrepreneur bashoboye gukomeza iyo mirimo je rero nahise ndahava nje gukora muri ambasade y'Abanyamerika n'abakora imyaka 10 mbere ko sohoka muri Rwanda yego ubwo maze kuvayo araje ninjira mu gihugu cya Tanzania nk'abandi bose ko bavuga nta gihe gito ndamanuka iharare muri Zimbabwe nahabaye nk'imyaka 2 ntegereje ko amatora yo muri Afrika y'Epfo yasimburanya Mandela na Thabo Mbeki ko arangira ko ntabwo twari twizeye umutekano kuba ndashobora kongera kurwana tubona biratunganye ubwo rero nibwo nava iharare muri Zimbabwe nja muri Afrika y'Epfo naho nakoze muri Ministeri ya Home Affairs ndi umuinterprete w'Abarundi n'Abanyarwanda n'Abanyekongo ndabashirira ibyo bashaka kuvuga mu Cyongereza kuko nari bisobanukiwe hanyuma niho nahise profita saba resettlement bampa kuja muri Canada ubwo nahise nja muri Canada mpitira mu gisagara mbese ni nkayo kapitale ya Canada Ottawa n'ubu ndinze ngaruka ariho n'indi niko numva haya ngo uyotanga ubuzima ngo za Toronto zawutanga ubuzima usanga buzimvye gose mwahaba yego bwari buzimbye jewe kuko nkunda navukanye amahirwe n'ubu urabona ndayasazanye yego n'ukuri turi mu nzu gitangaza jembo n'umenga ndayasazanye umenga turi buranyene bandaye nageze aho muri Canada nkora mu kigo nakwita ko ari nk'icya OBN Agence du Revenu du Canada yego naho twinjiza imitungo kuri kwa OBN ngo rero niho nahise nkora ubu nari ariko nyirangiza ishuri nabanje nkora muri Bell Canada nayo ni itanga amateleviziyo amatelefone internet aho nari nyirangiza ishuri hanyuma urabizi biri mu gisagara ubwira muke bakako abandi barubwira ati aha niho bahimba menshi numvise muri Canada Revenue Agency ariho bahimba menshi yego ubwo nahise nsimbuka bariyonja baranyakira ubu rero ndinze nkukuruka aribo nakoreraga hagati aho rero nkamwe mu kintu abasore ndanabibabwiye rero mukabere witwaranye nuko bakukuruza jewe nta kazi shaka niba ntaronse ubukungu mu gihe cyaje ibyo bisigara n'abarekeye abakiri bato n'ibige barasinzana navyo niruhukire nazanywe no kuruhuka no kurya nicaye yego cyane rwose nta kazi shaka birumvikana gose narakoreye igihugu ibihugu mbere twishi yako n'imigabane myinshi za Afrika za Amerika n'ahandi yego cyane urumva rero ntabwo nta kazi shaka rwose ndikubesha neza cyane hanyuma rero birazungurutse urageze urakoze ngaho harageze yuko rero wifuza ati jewe aho nakoreye abazungu nanje hariya bwose abazungu gusa muri bihugu byanyu biba bicanze bacanze aho nakoreye bino bihugu reka rero nanje mbere nigire
aho nataye uzoke nibyo nabitekereje uko nakora nayo nama numva nagira nk'aba basore bacu n'abany'inkumi zacu bugiye ubonye ukuze ukagera ku myaka 40 ubuguruguru jugunya ushire hasi uhita umenya ko mu myaka 20 iri imbere ikurikira uzoba wicaye tegura rero iyo kazoza yawe uzobugeza handi yankende ikutuga musigiti yaho ricurira bandanye ubwo rero niho nahereye jewe ntangira kuzigama deje natangiye maze kugera mu 35 sinarindi kuko nari mfite abanyamerika twakoranye bagenda bangira iyo nama ko niba bari ko babigenda bo burazi kimyaka barazi ko bahera barazi ko ngo ntabahebye bose barazi ibyo kuvuga ngo buri mugoroba ugiye muri hotel urajya muri hotel pia gose kandi mu Burundi ufite amaboko ushobora kwitekera igitoki ushobora kwitekera igijumba ibyo biragarika yego cyane ukemera ukajya ibyo witekeye ariko uwa mushahara wagize ukavuga ati nagenye nka 10% buri kwezi zajya bita aja muri nabo nka caisse d'épargne yawe bizagera rero kuri 60 ubu ufite amafaranga ahagije yo kukubakira inzu uzakurikiramo nkuko nagiye byinshi yego cyane ubwo rero kuko ibyo byari biri kuri gahunda imyaka baranzi ni mu mwaka w'ibiri nkukurutse nibwo rero nashakishije uburyo bwo kugira ngo nazigamye noneho nubakishe inzu yo gukukiramo mu gihugu cy'Amavuko neza cyane usubire ubone bene wanyu bajya bamwe mwatuma ngira turi gushikako yego haraza turazi no turabibwira cyane yego cyane hanyuma ucavuga ati ko niteguye rero retraite ikamistanda namaze kwipanga ubu rero mbaho nshaka kuko haba muri Canada birakunda haba ni mu gihugu cy'Amavuko n'ubu tuvugana nsize inzu yanjye muri Canada neza cyane ngiraza kutubwira igituma wahisemo ngaha ari twabishikako ndakikubwira nacyo oya mugabo ico kandi kitubwira kubera ikintu tace wiruhukira hariya muri Canada hari amaparike d'attraction n'ibindi bintu birutangaha yewe kuva na kera numva nkunze kugaruka mu gihugu cyacu kuko burya ngo wambaye kirezi ntamenya ko kera sinzi umugani w'ikinyarwanda zizi ko nabusobanura mu Kirundi natwe uko nyene voilà bambaye ntamenya ko kera ngo turi hano rego sa kintu bwabo ngo cera ngo cera ntamenya ko cera ngo ngo cera andari ubwo rero jewe nubwo ngiye mu mahanga natekereza iwacu kuko iriya mu bihugu bya Canada aho narindi ntushobora kubona gatoki nk'igitoki nirwa cyane ego ntushobora kubona ibyo kurya fresh cyane cyane nk'imboga udutore tubishaka tukiba murima misoma mikubi isombe n'ibindi nk'ibyo iriya kugira ngo uzabone agakeke kashikari akarakora nani oya irahagera ivuye muri Kongo ariko ntabwo ujya ufite akanovera mu bandi wacu yego cyane jewe kuva nakera nakunze igihugu cyanjye ndavuga nti ndakora ibishoboka byose igihe cyo gukuka ukazahita ntaha niyo mpamvu rero nari ndamaze kwegeranya amafaranga ndavuga nti nshakisha unyubakira nabanje no kunyura kuri bene wacu ngo ndabatume bampagararire bose bakabitinya kandi nanjye nari mfite amakuru mabi nabwiwe n'abahemukiye ntabwo je ntawe wigeze amemukira n'ubu ndabyishimira cyane bo barubakisha ngo bakava Burayi ngo baje kurera amazu yabo bagasanga bakabereka fondasiyo z'abantu abagabo bakagenda bakimya inzu bagasubira abandi bakabereka inzu inzu atobamwo cyangwa se niyo yavuga ngo rebamo ariko atari bwe bagiye barafotora undi arimo arubakisha ati ngiyi wawe yaza ati nta nzu ufite muri iki gihugu yego cyane ntugire n'icyo uvuga hariho abatubwiye Mutama Samuel baciye bahitamo ugasanga gero bakikampara bakubaka za Dar es Salaam yego kubera aho urumva usanga nivyo no kubaka cyo kimwe mugabo bakavuga ati twege ibyo mu Burundi abantu bose bengana basuma je navyo nemeza ko mfata ko ahantu hose usamaye no kwiba cyane ukagaza ibintu ahantu batabishoboye uretse ko nanjye niyo bambwira ngo si no mu Burundi kubakisha baragoye bariba byose nabyemera cyane oya hari n'abo twabana ariko bo n'abanyarwanda s'abarundi bampropose ngo tugende Kampala ngo ni inzu zihendutse ushobora kubakisha inzu ko mu mafaranga make cyane nawe ngiye Kampala nabishaka nabaye mu bihugu byinshi ahatari wanyu si wanyu ngene kwitahira ahantu ngene iwacu ubu harabamajije mvuga urihe jewe iwacu barabizi ko namaze
ivyo kutadagongesha impapuro ngo ngo baviza n'ibindi ibyo nabihebeye abana n'abuzukuru babisigaye mu gihe naracutse kandi mu myaka 50 hanze yego cyane bo ubwo rero mudesida rero kugira ngo mwubake reka mbese mpite ndubwiraho no gusubiza ukuntu igitekerezo cyanjemo cyo kugira ngo mwubake ndafite umurundi w'inshuti yanjye yitwa Minani Jean yabaye hano mu Burundi yego madamu we niwe yatangiye kumbwira iyi company BMBC ngwipare ko hari umudamu ukoramo ntawe nzi ariko bazinanye ati rero we ntikuvunika hari company imwe yubakira ba diaspora mu Burundi n'aya makaritsiye ya Gahahe quartier ziya za Miroir niwe yatangiye kuzimbwira yatenga bo ntiyanayimbwiye ko ntiyarayizi ariko Miroir na Gahahe yazimbi bon sigara rero nduwo gutuma bene wacu bandebe muri Miroir bambere ndebere no muri Gahahe ngira ibyago rero kubera mikoro make Miroir sinari ko bashobora bashaka ko hubaka inzu zigeretse Gahahe na ariko rero ariko ukiri ngaho yego kubera ibyo warondera biberanye no ngaha mwitenga kubera iki sinshaka escalier ikimuga yego ikintu cya mbere nebite ko nkiyo nari mfite muri Canada afite ama etage 3 umva rero kugira ngo ube nta ascenseur ufite uzamuka ama etage 3 uri na basement iri kumwe byari vune neza cyane numva nta hanyuma ngaha mwitenga turi haraturiye yo bishimisha hari imodoka urumvirikira yango uretse niyo modoka nta nipine iratwika kandi narahageze sanga abaturanyi bose turi kumwe nabi wacu gusa ugiye kukubwira nabi wacu la majorité watu yanalwa none igihe kwaza muri 2020 gutangura umugambi yego ona haje twakoze ko byinshi cyane barabonye amakamyo amengana Burusiya wamenga Burusiya buteye kirende yego twigaza amakamyo kugira ngo ukore biriya kugira ngabo rero abantu benshi twagiye ko tubari kwa gisagara hiki kinini ya bavuga ngo nta muntu ngo babaringira ngo bari mu diaspora kirumvikana baratangara kuvuze ko basanze ababanyi n'ujya abantu benshi je nasanze ababanyi b'inshuti zanjye n'ubu dufitanye ubucuti n'uba ndimwe dusurana yego cyane njiwabo nabo bakaza oya haranyoheye cyane kandi ikindi nacyo kubwo mutarabona ko mwe ndi muhaba ntabwo muhazi yego muri nkompaye naho nari naracumbitse mu Carama hano ntabwo hashushe nko mu Carama hano harakayaga iyo nigara muri rare gose ntabwo amuruhari ntabwo hashushe afite akayaga gahaye wahasanze ababanyi yego wigeze no kugikomozaho ngo kubera ntarashishemo climatiseur navuze nuko numva hadashushe ndabuze n'iko ariko ndabitegene ku byo bitezagira mu wadana ntadashisha no kuvuga uti nimba nk'abandi bose bo kwihenda n'umuntu yifuza kugira retraite mu Burundi angana mu myaka yawe ari muri Canada ari muri ari muri Norvège ari muri Bufaransa yakenewe ahubwo kuba atari ati natumbere mu iteka atarahera kubera yuko ari ahantu heza hasumba ivyo bindi bice biri hasi gusovya n'ubu bashaka kuronda muhigishinga naye nyaki azomu nshakishe ndamuhere nimero ya telefone ampamagare ndamwibwira mu wakwandi banyeho rero kubaje kugushimira burya iryo jambo n'umwari impaye ariko nagihaye mubabarire baje gushimira gose BMBC yego nk'ubu no guhakarare narazanye abantu bamanikiye za portemanteau muri chambre muri machambre y'abana yakubise mu misumani iragonda mu hino biranga ko yinjiramo n'iyinzu isimirimo amatafari byubatse n'amabuye oya ntudushakishe nayo wabaye muri Canada iwacu bubakisha ibyo baha ntabi bisiga ati ubwo bw'abateye imisumari niyo burasa ntabwo bose muri byo ngo kubabesha mugende mubaze n'abo bose bari mu bankorera ya Panasonic no kubita mu musumani baratambuka ndakwati kazo kimwe yego ariho amazunga aye n'abadiaspora barabizi za Canada bari za Amerika yego abantu bakanga mu Burundi ugasanga hena hajya ku matafari amamatisi amaimite nabuza nabo bani bayibona ibyo nabi wowe ubona gute ahantu mwitenga wibera muri BMC Homes
hari umurabona kwatuse umenga rega wowe ngiye kumenerwa ngo utaruze ko twararangije ariko ngiye kumenerwa iyi nzu uko wubaka uko wazamura iriya jarupante y'igihugu barimo bafotora banyohereje abantu utazi nibyo b'imiryango ndabikubwira abantu utazi uvuga ati rero iyo twari dukora amakosa bariko batuyamye kandi ubu hano nzi neza ko iyi fondasiyo yanjye ifite roofing zitatu zigerekeranye hasi hagati no hejuru hari ibyo wibaza ubwira zigerekeranye zo kurwanya iyo imirimo yego cyane ubu rero ugenda gukurikira wowe utabizi ni ukuvuga inzu iri umutse womenya zubatse womenya iri mu bwaraba mana yanjye ibyo ntabwo wabwo bimifitiye urakoze cyane ikindi cya mbere nacyo nakushimiye njyewe hano mu Itenga twavuye iriya muri Canada duperereza koko njye sinari mbere Burundi sinenda nabi ahandi mu Gatumba barambwiye ati ngira wowe mu Gatumba ubanze ugura ubwato mbere yuko ubu hubakishije utari mu bwato mbo ndavuga nti rero ndabohereza nimugende kureba ko hari amazi ashobora kuntera barangara nisati ntabwo ya gutera mu Itenga ni mu nzira ije ku musozi vraiment ntugire ikibazo namaze za gutera ati kandi abantu bashobora bandaye mu banyamugabane none bamaze kubwira ko numva ndishimye ko ngiye kubakirwa ahantu ntabwo bandi bugire bw'uko amazi azantwara inzu waraciye no mu Gahari ndashiye mu Gahari wabonye hari ikibazo cy'inzu rero haba ntacyo ivyo ni twaje kuraba imbere y'uko project za Gahari za Ntega za Mirware zigira kirumvikana ariko hari abandi bapfa kubakisha icyo kintu batagitekereje mwene bakamubwira ngo mukajaga ngo mu bategetsi ngo mukajaga mu bategetsi ngo mukirenga ngo mu bategetsi cyangwa hariya utaragura n'ubwato bwo kuzakwambutsa ngo mugeze mu gihe ushobora kwinjira muri iyo nzu yawe ibyo ikibazo urakoze cyane hanyuma rero uravuze ibintu byinshi byerekanye ukuntu jene badakomerengera ngo abakiriya ariko batwumviriza abakunzi ba BMBC donc ngira ngo cyo karondera barakimenye umukiriya wacu avuga ati ibintu nasanze BMBC ikora nibitangaza inzu ikomeye nziza mbega abana n'umuryango bose muri Canada inzu ndibuka hariho bamwe baje ngaha tuko tureraheza barayibona ubwo tumaze kuyinjira bakayibona yarafoto iragenda kubita umwana muri Canada afite abana batanu bubatse abakobwa babiri bafite abagabo n'abana babo n'abahungu batatu bose barubatse bafite abana bakurikirana burega niyo ukiyubaka nayikurikirana buri munsi hari abaza kuyifotora utabizi bakabinyohereza ngo ndebe neza cyane okay banda cyangwa se mbana gato noneho rero maze kuvugana nabo bene wacu bashimiye charpente bashimiye isi iyi ngiye kuba muri fondasiyo n'ubu ufite umugabo ari hano hakurya akora mu bintu bijyanye na internet umukwe mbese n'umukwe wa mukuru wanjye ubwo yageze hano niwe yambwiye ati ngira umupira hano inyuma kuri iki gihugu iyi nzu yatangiwe ndeba fondasiyo ati twaravuze ati ariko uyu muntu niki ninde ati inzu yubatswe na sima apana kuvuga wakugavuye nk'abiriya abandi bafundi bakoresha bagafata wamenga uradahagarariye wamenga uduce byose ndabikurikirana n'umutegetsi urakoze cyane urumva rero shima kandi neza kuvuga bo baraporo yo gushima nanjye urumva sinari nciye nibuka umuntu twakiriye mu nzu ryari ava muri Amerika kubera corona yatumye ni etage getse katatu ndabyumva ntabwo ari kimwe we ndabyumva umudamu we yarashitse aravuga ati abana biwe baravuga bati papa araka abanyamerika bavuga ngo abana barayinjiye ngo iyi nzu tubonye kuva aho guriya amazu muri Canada hariya baba muri Amerika muri leta za Oregon hariya turi gusanga nka Amerika state yose tubise nk'abakiriya ati iyi nzu uburara umutama cyambye ati jembere n'abana banje baraba ko mundi batakunda bukera mbye ati bose bavuze ko mbere batazabarira ko ndabakasigera batazabarasimbara roza kanya n'uburyo gihe kibatindije buzi kubakira bagiye kuza kandi inzu bayizi nk'umuravumba urafotora ukabahereza ngo yango kugirira nahira bose ngo show me the kitchen ngo ntabwo byari gushoboka
ngo ntibumva imaje y'ukuntu ubu bashobora kubaka inzu nk'iyo bakora. Okay, Dr. Nkuru, urazi ko hari aba diaspora ababaza Australia bajya tubakira za Canada za Buraya ashaka kwinduka nk'abadanga mbega ona nk'abahunze bava za Tanzania babe nkaza 72 nani Tanzania dahaze nawe baravunitse nyene ni birebire baciye ni birebire urumva bashaka kutata mbega ngo mu Burundi ngo zanzu ngo zisenga amatwarete ngo bicara ngo cyo ndamazi ngo ndarabuze gushikayo ego nazo wewe rero hizi vite anwa wewe rero maze kuza muri nzo kuzagirimo urashaka kujamo air conditioning kabiri nk'amatara ama television internet kabiri nk'amatelefoni n'ibindi byose aturi urumva umaze kubona ibintu abantu bamwe ego biyumvira ko bitabaho no mu Burundi okay ngiye kukubwira karusho nashimiriye inzu kuruca niyo nari mfite muri Canada. Yego. Iyo muri Canada ntureba nkuko mwatekereje abantu b'abisilamu kubahiriza idini yabo aje gusura iwawe hajya ku ruhande rwawe se arakantu upuriza akitunganya kubeza igihe ari kugera hano akarabira n'ibiki ako kantu muri wese zibura ntege no kubesha nazo kariko Ndisiyo nanjye nageze hano ndimo akakarako nakaki abandi rero baje kunsona ati atarika ngaka ati unabatarabisilamu hano mu Burundi abakoresha papier hygienique ni bake ego cyane bakoresha ego cyane naragashimye bibyo kugira urakoze cyane ego cyane okay reka tubana yere n'ikirago gusa urumva ntabwo tugambere yuko abantu dukorera abaca b'inshuti bona twemeye twatembera inzu yiwe Samuel yamunze byerekana ko turi inshuti kandi inzu ayimanzemo nk'amezi angahe mwabonye n'ibintu mashize atera mu rupangu rwiwe babonye ko byakuze bisigura ko iyi nzu yaramaze kubona ko yaramye natwe ni twabavugishije akinjira ko nabanza iraremo abanza arabe ko n'utwa twaramuhenze nimba hari turakirabe kandi icyo nakumenyesha cyoco burya ntaho twagiye nuba kantu koza naye nje ndavundi bari ngaho gufasha tuntu bafunga neza burya turi kumwe turi mubanyi wacu dukeneye gukora kurutsinda no kubiro ko ndahazi neza cyane reka burya abujya nohereje baje kubiro urabizi ko baje kuza batatu yego umugabo mugwiza tungo w'inshuti ya Bukamwe mukuru wanjye bira ko ni nk'abakobanye babiri cyangwa batatu bo nari nabatumye mugende mu ndebere ko iyi kampani aho mu Burundi baho itabari icyuka murabyo bijyanye atari umuyaga umuyaga kitaba kubera ku mbuga bashaka gukoresha amasanamu ukereka abantu ko umufuna akomeye ko nzi kubaka katazubaho bo ngo rero tubibonye gutyo ndavuga nti rwose jewe ndemeye ibintu bikoreye abantu ngo amafaranga ntigiye ndayamuha twagiranye amasezerano namwumvise n'umugabo ntabwo yazakwimuka mu Burundi ngo kiraro cyanjye navuga nta n'inzu ikomeye irimo ati ntabwo ari mu Burundi muri izo ati societe nka BMBC ifisema migambi ya mirongo amajana ntiyaga kutima kubera project tugwa na je waruzi ko jewe na mbere ko dutangira na planeje ko maze kubaka amazu 6 wandi Burundi yakomeje yo karakanura tugedo majana mbere nande ko mubwiye umena ndabona nix narinzi kumaze kukuza amazu 6 urakoze cyane uvuze n'ikintu rero abantu benshi cyangwa tumaze kuva muri ndebe zo dukora nibyo gushika muri 2020 yego twari dukora amazu mpangu z'abantu nibyo mugabo rero twazanye ibigwati birimo turiko burara hafi ibihumbi urabona burara amajana ariko burahereza ngaho Bujumbura harimo inzu zanyu harimo inzu tumaze kweka abakiriya harimo inzu zo kwatubereka mu minsi ikurikira rero tumaze kwaka amazu menshi niyo munanyisha za biti bityo turiyo za Rumonge turiyo kandi benshi n'aba diaspora rero uravuze ikintu gikomeye cuje gituma navansa mwari mwaratwizigiye mwashumura imiryango mwatwakira ngaha n'abagenzanje tuko twagira ibiganiro hanyuma ariko nashaka kuvuga rero mwatumenye bishye ku mbuga abantu bavuga bataba abantu bamenye ku mbuga mugabo baravuga ko mwagize ubushakashatsi rwose wo kwibira agace kabifuza gutoza BMBC bataratubona ubigenza gute kugira nabaze babimenye jewe murambuko nakubwiye ko nagize amahirwe nkamenyana n'uwitwa Jean Minani wo mu Burundi ari muri Canada yego bumvise ko ndimo nako kugira ngo bamenye ko nubaka bayihukuye ku muhungu wanje witwa Norbert ntabwo ari ya Richard abari babwira ati rero papa arashaka kubaka Bujumbura
bo ngore mu mubwira ngo amakartier za Kigobe ntagiye se bakubwiye ko nitwa Buyoya ko naje ko mu Kigobe reka da nishaka inyuma y'igihugu kuko iyo ugiye inyuma y'igisagara uri umukuku baba presidentiel ahantu watekanye urabutekanye mutwe nk'ubu je ndakoresha mbyuka saa 3 numva mu gitanda saa 3 z'amanywa none se nta muziki n'abanye n'abantu b'abakadre batekanye nabo b'abanyacyubahiro biyubashe vraiment yintu cyarashimishije nkaba nshaka ngo ndabashimire ukuntu twizeranye ari wowe waranyizeye nanjye nakwizera ariko gihe cyatumye nkwizera nuko namaze kundeka nakurangije muri byose ukora utabizi ngambira warungitse igikosi cy'umuryango harimo n'abandi datunga baza ku biro hari n'abandi batara mu muryango utaruzi kari bo ubwo rero nkaba nashaka ngo mbaraye amakenga bene wacu abanyasipora cyane cyane ntihagire ngo haze twebwe nta mirimo tuje gukora Burundi kuko tuje gukukuruka nkaba nagira inama bakire abasore n'inkumi vraiment bari muri Canada bari muri Amerika iyo hanze ko narahabaye nta nama ntazi umva yifuza kubaka cyangwa kuba ambwire jewe anyure nkaho netangira kuri David ambwire genda mubwire ikizo cya BMBC gituma ufite kubaka ubanyuze icya mbere bakoresha ibikoresho bigezweho bikomeye atari fake kuko hari izindi nzu uje kureba kora kuza rutoki sima yose gahuguka niba bari banze n'umucanga niba ari umunyota bashyizemo ibyo ntubimbaze ariko niba bayifata n'ifu y'ibigori niba bayifata n'ifu y'ibigori ntubimbaze ariko itonzi yiwanje n'ubu ugenda uzane bire ndakizwa n'ibiki ibyo washyizemo ibibazo bijyanye n'amafaranga menya yo gusigayemo yose ndayarangize ariko ndumva utari menshi ntabwo yonanira kuko ngarakoze ntabwo yonanira maze nanjye urafite ikintu gikomeye Samuel uravuga BMC igeze ko aho gifite igihagararo ngo Samuel dukene imwe zitanu kugira ngo inzu yihere ibyo nazi kuko ari ikintu novuga ngira ngo kushidwe kivuga cyane kivuge ko nabumva nanjye ndakuvuga urumva kamwebwe mwaje gufisa uburyo bwose uyu mutama turiko turavugana usanga yarafise uburyo hafi bwose bwari bukenewe kugira ngo inzu yubakwe sinovuga ngo yayiguze ku ideni cyane kirumvikana mugabo dushire kwaje twanyuma dusigara tuvuga ngo niteguriye urumva kuvuga ko aravuga ko byo bifise nguvu ishaka kumarira inzu kuvuga ati umukiriya atashobora tumafa gitire y'utuntu twanyuma kuko urumva mwebwe mu gihe inzu mwashaye kuyironka ngere uburyo hari abandi badafite uburyo bwinshi burya k'iwanyu hari abo twubakira inzu batanze 20% 10% tukazodatira buhoro buhoro ubwo uravuga ati n'igihe umuntu akereje dukeyi BMBC afise kugaca imunganira agaca yipanga aca ayisubiza oya n'ikindi gishimishije nanjye niko rigenda byanze mwebwe mufite banki mukorana nayo ariko nanjye ngorana nayo ko niyo banki yanjye ni BGF batwumve yuko yashyira abantu mukiriya wabo kubera yambwiye ati kugira ngo nyishure twebwe dukoresha banki kandi banki dukoresha ni BGF nitevuguze ko ngiri ari n'amafaranga yose gena yohereje kuri konti yanjye nibiriri nageze hano yose ari hano atari kuba mujyana bana no kuvuga ko tuguhuza na banki banki ikorera konti kuburyo amahera kuyarungisha direct nta ukoze mu ntoki ntabwo binyuze kwa data na mama sogo kuguru waje mwisho waje no tudurwa jewe nibanga jyanye na BMBC na banki none tukibereye mu nzu ubu ndagaramye ntabwo yama nifutse yama nifutse yego cyane tajya mwibesha urakoze cyane sinkodesha nkodesha ndashaje iyi ni yo nzu y'abakokuruke yego cyane hanyuma rero urabona abage batembera bigo byinshi inzu kuyibamo harimo internet amatelefone muri office yawe hariho wifi ngaha irafise televiziyo twateguye ibintu byinshi itumiraho neza amatwita bafite neza cyane hari kintu amapriza hagije amainterrupteur hagije mwinda kuza kurondera amainterrupteur nta bitsinga mbonanga nta bitiyo telefone hagije kiratomoye abantu bose rero bafise inzu dufise n'ibyo bibazo uvuga ati bikora batituye BMBC batayituye n'ubu ndabisubiremo iyi ni kampani ikomeye bafite no gutinya mu Burundi ko ngewe nari kurikiranye ndari zerera hose bafite amashantier ariyo za miroir azagahaye amaterier
yakoze zino nzugi zajya hajya hose ndahazi ni ukuvuga zino nzugi zose twazikoreye yose navuga ko na plan y'iki byose kuko ngiye sinzi kubaka twarakoze n'abatekite bacu bategura ino migambi iyi migambi ni ukuvuga ati BMBC afise inguvu nabura byemeza byo tuvuga guhera icimvira ifise abahinga bagisoma bagatunganya projet mu bicapu bagaharura agaciro kayo mukanegosia mukagira amasezerano atanange bagiye urakoze cyane hanyuma ni gishire gupanga mbere kubaza burya twagiye turavyishurako hanyuma rero ndazi iyo mugambi nk'uri kuraba abantu benshi mu muryango usanga bavuga bati none baguca intege ubu rero nta muntu asigaye mu muryango muri famiye akivuga ati sokuru wacu data wacu yari henze nta numwe ahubwo bose barashima bose ahubwo n'abandi b'imiryango batari bwahagere ko urabizi ko mvuka iya za Cibitoke bose waje hano urazi kurazura icyo aricyo kurazura nabone ko hita bamera bava mu mazi birabayobera bamwe ariko banzi kuva kera no mu Rwanda babone ko wahoze no mu Rwanda basizeyo yesu suku yego cyane weza cyane hanyuma rero urabona inzu ukuntu imeze neza waraciye mu yandi igihe waza ngaha haci imyaka 52 utaha uruhaba warashikiye mu nzu wari ukose n'ahandi iyi nzu wiganya gute nizo washikiye mahoro upanga ngaha mu Burundi oya ntaho bihuriye wowe inzu yo muri 2022 n'inzu yo muri 2024 ntaho bihuriye oya nta n'iyindi bihuye nawe washikiye mu vraiment byo nabi hari amakosa menshi nanjye nubwo ntari umwubatsi nagiye ntora wowe nguri mu nzu irimo amazi urafite iriya tanki wagira ngo kumva amazi warayitse yego cyane ariki vraiment nta nzu yashimije nti urakoze cyane kukurukiramo iyi nzu yawe nagico nagushimiye twahanye amakuru neza igihe twabwiye duti hari akantu kata gucererwa kubera akantu tuma turegere baravuga ati aho kantu okay ati tunganya neza sivyo tukana kuri turakora neza hanyuma rero hari kantu ngomba kukubaza urabona ubu dusigaye twikorera izi ntebe aba siwe twazikoze ndabizi kubera ngo ntiyarabizi ko tuzikora hene twicayemo wano tusigaye twikora hene izi ntebe rero twicayemo amazu ko turubaka ubu uye turayubaka kadushyiramo ibyangombwa urabona turikorera ibikoni byo turabonye materiel tubikoreramo turikorera amasaramanje urabona turikorera ububati bwo mu byumba turikorera ibitanda byose turavyikorera ure twashizemo amasaro ministre yo masaro kaze sashaka kubikora ku madeni cyangwa ku makashi iyo societe wumva byukuri amahera abakiriya bacu baduha uva tutakoresha ku nyungu zo guteza imbere iyi company murateza imbere iyi company mugateza n'igihugu imbere kuko kugira ngo uzaronke inzu nk'iyi hano mu Burundi yubatse kijambere izigenda zibona muri Nigeria barimo bakira amafilimi niho berekana izo nzu ukabona intebe ko zimeze naho rero itaniye n'iyi wanyubaki kiratomo rero hanyuma uciye nko mu gahahe waragiyeyo urabona ama etage ari ndayazi umenga ni downtown bose nivyo umenga downtown bijya bintu byerekana gute BMBC wanifise ngufu ubona iyo societe kwizigirwa BMBC irafite ingufu ahubwo gusa akantu naje kuremarika ko n'umusaza abenshi ni bakwizere ko bari ukiri umujene ukiri umuto ndaje kwita umwana kuba umuntu mugabo ariko uryari muto yego cyane nibibaza ko umuntu akiri muto nk'uyu yakubaka ibitangaza nk'iyo nicyo nabonye aba bafite ubwoba bafite akijyana biravuga nire jewe kuba wese ushakishije nabi nimwashaka n'abanyabiti ibyo wasizemo mubahe bashaka ijya societe irongowe na David Ntamakuriro irashoboye kandi ahubwo irengeje gushobora kuko yubaka ikubakira ibyo wowe utaruzi wowe ukagushiraho no kumesha ko ubu wetu ko turakora project nyinshi turiko tavugana na Mitenga gahaye barabonye higeze iyo mbere uhaheruka ikiri kure ugeze kure marakaje gutunganya ibintu byose turahera duheraza buhoro hanyuma mirwari nayo yindi mwabona nayo nyene igeze kure bariko baraheza bazo ya mbere kandi ho turagurisha kera nano ibintu tukigurisha twatanguye rero project shasha hagimande ya airport hegitari 6 abunguraro nk'amajana 3 hazoba hari ibintu byinshi cyane zigeretse
yego tubategeretse ni ukuvuga ko abantu benshi bafite ibintu bashobora kurunda muri BMBC hanyuma rero turafise n'ibindi migambi turiko turakora mu ntara zitandukanye za Cibitoke za Rumonge za Gitega bari kuva kera za Makamba hose dufise amashantiye ku buryo nk'ubu dufise amazu ariko arubakwa i Bujumbura arenga uburara amajana 2 hanyuma rero ikindi kintu cyo hanyuma nagituma BMBC abantu buvumenga ibintu none nivyo cyangwa shabara umuyobozi wayo ari bayitanguje ari we jewe ndabyumva akavuga ati none babaye engineer babayeho yego bamwe batwigisha ibintu ko batabikoze bamwe twagendana ibintu sivyo bagakompara ibyo bintu mugo twamenyesha yuko BMBC turafise yerekwa turiko turakora kandi tubategera ko tuzoshira mu ngiro ntihagire umuntu asamaza n'ukuntu ibintu byadufasha ngaha mu Burundi ngo have bamuhenda hariho company ikomeye imaze imyaka 12 yitwa BMBC mbere ibyishimo biriko birakorwa mu byo kubaka ngaha baraturabirako amakaminuza araturungikira abanyeshuri bayo tukabigisha ukuntu amazu yubakwa urumva rero muhera amazinda yego cyane hanyuma nako turagushimiye twakoranye neza muri no projet turashobora kuza turahana amakuru neza kandi byo ko ndabizi abarundi basiba kuvuga basiba kurema ntasa kuvuga ntihabo zaje guciye intege hanyuma mugabo ndazi barabirenganye ibyo byose nabirenganye ko giye ndi umuntu w'umukristo nzimana nabona ko ari amajambo yabo kuko abenshi bambwira ibyo bahita bongera bagaragaza ubwo dore tukubakira nigenda urakoze cyane hariho n'abantu bahora baza kubatije amazu muri BMBC hajya guca bisinya kontra abantu babo bakabankira kugira ngo bazungikireko yanze bakayubaka hageze guherekeza gukora ibikoni geze gukora ubahagiragwa inzo abana yitaguye yego ukaza kubaza zawe bagaca bagana kubaza ngo BMBC ngo yanze ngara yejeje ngo ikoni ngo catunaniye ngo ngo acha ngo dufasha abantu bose ndabakebuye ntazosubire kwihenda BMBC iri ku TV kandi yagiye kugira bikora baze batwitire nuko Samuel yatwituye nuko barakoze hanyuma ngiye no kugira inama n'urubyaro rwanjye nabo twari tuzinanye bose muri bereka bafite babe babishatse ko bavuga ngo banza wowe urangize utwereke ku bimenyetso urakoze cyane arundi ngo bemera babanje kubona hanyuma nk'imigambi twazanye BMBC nyinshi n'ubundi bayemeye amaze kuyibona yego abantu benshi ku mbuga bavuga ngo abarundi ngo niko byama ahubwo wibeshe ntasange BMBC niyarira ntaza kuririra urakoze cyane hari icyo wakongera ko jewe icyo nakongeraho ni kimwe gusa no gukomeza nkashima ibyiza mwakoze yego narashimye kuva mu ntango kugera mu iherezo ibyo mwakoze yego cyane kandi harimo abantu benshi baca intege uretse ko genda bima amatwi ntabwo nkunda ibihuha iyo bije ndabikubita bikagenda byose vraiment nashimye BMBC uko yanyubakiye nta bujyajya ku gihe nkaza nkasanga inzu yanyibutse ukamikana amafoto muri Canada ko bakutukuru bakavuga bati papa turatanda ari soko turataje bose afite inyote ngo baze bareba hondi nkuba kuzukuru ngo ko yagiye karambwiye ngo bazi ko mu Burundi hataba wese siege ngo nicyo kintu kamajije ngo none ngo iyo nzu yawe ngurimo sinta abazitanu yarimo wese zitanu wese nasohoka nusohoka rawujaje murakoze cyane kandi hari cyo tutavuze ego hano kimwe mu Rwanda ego Mutama Samuel mwashimye ibikorwa byinshi bya BMBC ego bwari ikintu kimwe gishobora kuzazanira abakunzi bacu none mwebwe kugira ngo BMBC ibubake yoba yawubakiye muri parcelle mwari musanganywe canke ibikorwa byose mwabijeje BMBC reka narabuca no mu ijambo jewe navuganye na David na parcelle byose niwe yimaye nta parcelle nigeze ngo oya iyi nzu yanjye we yampimye parcelle aho Imana yamutumye kuko nta muntu nohereje kunshakira parcelle aba ari we unoreye parcelle nayikunze kuko natoranyijwe n'Imana nicyo rero gituma mbwira ko muri BMBC niwiri gufunika ngo urajya gushaka parcelle mu gusanga bitafite impapuro waze yikwake n'ibiki we David ubyisharja akakubakira muri parcelle azaguha ibyangombwa byose byuzuye mumaze kurangiza dufise hegitari 15 Bujumbura tuko tubakamo amazu n'abandi bakiriya barahawe kazi n'amen ahubwo nibaze banyeruke ntagira batindigana ngo hari ibyo bari barajijitamo kandi hakiri oya nakindi kandi nta kindi twongera ko aduhagaritse murakoze iyo mubatse ngo bakeneza na BMBC okay